ima jewe naragukoreye ubutumwa ndubwira ko ndayina jana mahokya gusangiza abatama n'abatama ariko amanya none nahimbarisha kw'isengero nategesha uwo munsi nari ndamukoreye kuja gutora umukamaku kw'isengero nati namuzana tugaturunga hanyuma kubera yuko ugiye gutora umukama yahava aca ahimbarisha uwo munsi nyene aca nibaza mbega babandi mpamahimbarisha aha babaza ndenganire ku mutumba mbandanya ngenda nyishura mbi cendakweta rero cendabuka handika ivyere cendabuka mu gatare ngeze kuri komisariya numva mu mutima mbega ati wewe wozi tanikozi cari harahera iminota ibiri ntaragaba abantu neza imbere ya komisariya. Intahe Ngirakamaro TV. Umwami Yesu arindeze niwatanga amajambo umunyabyaha ngo renguka wumva iby'ubugingo atugirira ubuntu akatwiyegereza amajambo meza cane yo kunera umunezero niyo meza ndayakunda ntahatanezera. Haleluya, Yesu rirakubwiye Imana yacu nziza, Yesu rirakubwiye Imana yacu ni nziza, Yesu rirakubwiye Imana yacu ni nziza, Yesu rirakubwiye Imana yacu ni nziza. Yesu nashimwe. Amen. Eko mwize kuri Imana yacu, Yesu rirakubwiye nziza, kandi Imana yacu ni nziza. Haleluya. Amen. Eko jewe nagomba ndabashingira intahe ku bintu Imana yankoreye. By'ukuri ukuboko kw'Imana kwarambaye bugufi, Imana irampa. Rero nari mfite imitwaro isanzwe cyane mu rugo. Uwo mutwaro rero nari mfite ikibazo kijanye n'ingene setagura ibintu mu rugo. Ico kintu caratumye urugo iwanje ruhungabana, kuko jewe novuga nti shetani yarankoreyeko cane kunkorera ko jewe naragira ntegura umugambi kujyana nkasaba kredi twasanzwe n'umugoronome kugenda nkasaba kredi hanyuma ngiye kuyisaba nagira nti reka nzoce nkora umugambi wo gusandura inzu yanje yamahera ndayazanye namenye natumutse yamara umwanya urumero umara madamu akamba ati mbeno yamaze uyakoresha hawekenisha amahera agashiragira hanyuma niho keni kamwe nibavuga ati umugabo akanyagara wese mu gitabo niyumviye yekamana yama wamugana ibiyotera gukora yamahera yanje niwoba yagiye njewe ikintu mbona coba carambaye kukamana coba ari niho rero shetani yakumbaha ikuma imva yana mu bintu ikakumingira mu mutima ngo bagenda kuravuza nka naho nijyaye hanyuma Yesu narutabare cyane
ati nawe yishikirayo erega ndagiye ndabyutse igitondo ati ko baje kurabuza abazinduka cyo igihinga hejuru nahashitse saa kumi na zibiri candakoroka nepfo ahantu mu mbogoro ndashikayo yagiye turatabara cyane ndashikayo nshitseyo arambwira teo rero wamuka ati mbarira umuntu yaje kugurana mirongo itanu ntawe ati uyu muntu yaraje kugurana mirongo itanu kandi yari yakwishyuriye ati muga tiwe yahanze muntu ayateza imbere acavuga ngo ugitoro nka byose dr seriyo mukanyere nk'uko wahambe ngaha washirayo n'agasikara amaguru hanyuma wamukuma nambimi hama ndaduka banduye inama mu kuduka tugiye natuganye amaganya menshi gera ndibaza mu mutima nitonga imana jewe naragukoreye ubutumwa nduka imisozi ndayimana jana mahokera gusangiza abatama n'abatamakazi ariko kamana none ntahimbarisha kw'isengero asengesha ninone dutongereye kukubanza hanyuma imana bene data yesu nashimye imana niby'ukuri iyo korasi yarindi yishyurira ku gihe jewe naciyeza ndashika mu gihe umupasiteri wanje arasanga ntikwanga bakubwiye ndamubwira ati ntibumve yuko abantu bagira nabi ati ntuvuga ko bagira nabi ati abantu niba ati kanda ntawe wasanga rumwe waharaho magufiya urumva uburyo ko urumva yuko setani itera hanyuma niho rero naca ngiye kuryama nasura kwitonganya mu mutima ariko narakoreye imana nsonzereye kwibaza imana umbere inyishu y'uwo mutwaro hanyuma imana ntiyategeka inyishu narasinziriye mu ijoro ryo kuwa gatatu uwo munsi wo kuwa gatatu tuza wibagire sinziriye niho naca mbona rero nereka mbona baririmbye batonze neza bambaye bashajije baberewe bashoboreye indirimbo iryoshe cyane inezereye hanyuma niho haca haza umpagarara hejuru w'umukozi w'imana ati icara ngaho mukarago tugusenge ndicara atoya ati icara utumbere barira kugira imana ndicara baransengera ndikangura nikanguye nkabyuka nezerewe umutima unezerewe cyane n'umutwaro numva umenga ndarimo niyo nabwira umupasiteri wawe ngupapa yewe tugenda buti arakanguka ati tugenda buti wemwe uragenda y'amaraso urumva yari yarihebuye cyane kuko ibyo bintu byambako byaramukirimutsa cyane ikibareshe bituma agwara umutima rero nkaheruka kubona aryamye agira ngo asinziriye naho yagiriyeyo kabibarirwa n'uko umwana ariko ararira atari bumwonke hanyuma rero niho icyo gihe y'umushyikiri naca mbyuka nkaba nk'umwegeranya nguma ndaba mu maso nkwambika bukeya bukeya hanyuma rero akamara n'ikiringo cy'amasaha abiri mugabo ngaho haraho abana ntibabimenya kubera bapfa bihebuye hanyuma rero niho rero muri icyo gihe imana imbereye inyishu iherekwa abaririmbyi bariko baririmba nkabona bansengera hanyuma nkikangura
rero n'amabariye inka cyavuga ati we bagendeye amarasiri rero niho hagera kwa Mungu bucari kwa Mungu ndamubwira nti nimupfa ndikuca mfata yanjye ndokuja ukizwa urazi rero ati wewe ugiye uteganya gusenga hamwe ku isengero iri hanze y'isoko y'ihene ati hageze aho basengera barwaye ishyamba hanyuma niho naca ndamubwira nti kugira ngo mworohereze ntego mugabo mu mutima narumva ntohejwe tujyeho gusenga niho rero naturuka akava mu gitondo ndakaraba ndambara ndagenda mugabo rero sinatinya gutumbera yanzira nahora ncamwo kubera uwo munsi nari ndamukwiye kuja gutora umukama ku isengero maze namuzana tugaturunga hanyuma kubera yuko ugiye gutora umukama yahava aca ahimbarisha uwo munsi nyene aca nibaza mbega babandi nk'abamhimbarisha aha baba uburenganzira butuma mbandanya ngenda nyishyura mbi ndakweta rero ndabuka ahantu kizere ndabuka mu gatare ngeze kuri komisariya numva mu muti mbega ati wewe wozi panikozi cyane harahera minota ibiri mpagaze ahantu n'imbere imbere ya komisariya niho rero haza umutima unyoshe ati telefona wese turibere niyo mutama aho atwakira hamwe isenga twe twakwisha hanyuma amutelefoni mbega udemutama ngaho muri telefoni musenga mwinjira sanga ati ni saa tatu sinandika amati nikweli kumbagike nagomba se gusenga we gokate chandaza nasanze nakase koko inzira Imana yantumberejemo kuko uko abarinzi nabonye batonda nishyajya mu ntebe naguma ndiga baba abarinzi batonda kujya nene baba abakozi b'Imana muge bicara hamwe ataki hajya nyene zikurya ye Imana yambereye ishukure Yesu nashimwe cyane yego hanyuma niho rero natanga kumva kunyamuneza umutima tangura kubona ingene ngaha anyakiranye ubwere akanyereka aho nica ubundi muri katolika tuba urinjira ukava wikira ukagenda uko ariko ugasanga bagusanganije ukwete akwete aho wicara nasanze muri pantikoro winjiye nibyo kuri ubutane guhoza icyiza cy'Imana Yesu nashimwe cyane nibyo kuri turahiri twatumbeye ahantu heza cyane ahantu Imana ituboneka hindaga akanezerwa ese iyo kumeze kubana yiteze imbere ikabana dushika ku isezerano ryayo nibyo kuri akabavuga nti ntayange garukiye aha narinjiye hanyuma harageze igihe amiga arangiye umubyeyi yantuma akagenda hajya mu biro amwiganira ibyanjye byose araba impanuro zikwiye nibyo kuri umubyeyi wacu Imana imuhezeze hanyuma aca aransengera by'uko ndumva ndaniwe ku mitwaro uwo ni iyo mupasire wanjye aravuga ati biriko birazamo ndurahayura neze ni Yesu agira neza cyane hanyuma ubu mu by'ukuri biriko birazamo ndabona yuko muri peke yanjye ubu ndategura akagambi akunda nizera neza yuko tubana yigirira neza mu by'ukuri isenga Imana yumva kandi yishyura hanyuma iyi si umuntu arayibamo mugabo bagenzi bene data
hariho n'isi umugabane w'abera. Aleluya. Uwo muntu tukaba duhiriwe bene data. Iyi si nayo bene data rero gakaramata abana sinzuko bakaramata wasiwe hariho n'isi umugabane w'abera. Bakaramata wasiwe hariho ukaba nawe ufise intahe wifuza gutanga cyangwa izindi nyigisho cyangwa ugomba kuduhuza n'ubifise, twandikire kuri ino nimero ya WhatsApp 68 884 981 68 804 981 canke 68 42 14 47 68 42 14 47. kaze twiteze intahe zivuye muri mwebwe kugira natwe tuzisangiza abandi. Izina rya Yesu rirusheho guhabwa icubahiro. Kaze, Imana ibahezagire. Niyo meza ndayakunda.